folau, wasa maila whaafonga o tala o tai au, maila Radio Samoa. Ua ilo le whale tūpele ANZ, ana polo fiti o loo maua mai I kamupani o loo sapalaina o penga mole militeli a Saudi Arabia. Reporti le staff, o le ua ioe le whale tupe o loo aluana inivesi I kamupani e tolu, ua ta ua e eiso o tanga male militeli. Mai reporti o nei kamupani umolo o whaatawina o penga nga ele militeli a Saudi Arabia, talu mai ona iai totono le taua I Yemen. A o whaalialiai nei inivesi wa sauno le whaauru le Simplicity Kiwi Saver, Sam Stups, e le o se mea tonu lea. Ma e tatau I whale tupe ma kamupani o loo alu iai Kiwi Saver tangata Kiwi. Ona ave e sea mai alato inivesi. Ua sauno le tamaitai Palamia Jacinda Ardern o se tasi o loo alu lana Kiwi Saver a nga ile ANZ. Ele iei sona sila fia I nei inivesi. Ai mai a Chloe Swarbrick o le vaenga le green I lunga o le One News. Ua ia whaalia lona le fia tele le whale tupe. Ma o le sawa le tala na nafi na ave e sea I lava malana Kiwi Saver mai le ANZ. A o fesiling iai le whale tupe le ANZ ana nafi. Ua whailoa le ANZ. E le na o ia le Kiwi Saver provider o lo inivesi I kamupani e tolu ua fesiling ia nei. A matatu ia Iuni o le tausanga nei, o na anga waa o nga uma I period products maua fua mo palapala wha le masina o whanau teine. O le ua ngā lulue le matanga luenga wa o nga le whaataunu uino lea fesoasoani, ua o fua mai ai mo a o nga tūlanga lua, se I o lava I kolisi maua lulunga, ma e au fiai ma o nga o lo o inai na o le wha maori. O lea fesoasoani na amata manui ai le silia ma le tolu wafe o whanau wa o nga, ia o ngai se fulu limo wai kato talu mai le kuata tolu o le tausanga talu ai. Ma o loo fuafua e a matalo ia le nei fesoasoani mo le lautele le whai unga le kuata lona lua o le nei tausanga whaale awa onga. Sauno ele tamaitai Palamia Jacinda Ardern o le ofofua mai o nei period products mo a onga o se tasi o awala e tu I TTI le mativa. Una ia ai tamaitai le a onga ai mai se o le wha mai o le avenga I a ingo whanau e lima vai vai. E te tawi a onga uma o fiai ma onga maori o na saini e fia a wai le nei fesoasoani o lo whaatupe le malo ai ele I uma le masina fou. Ai a whai e misia o le amwhai lavona to e tatala mai le avanoa e whaatalo sa ngai I se taimi muli mai. Ua tapena le Auckland Council I lana wala au ia au kilani, whaatatau I le 5% si itanga o rates mo le luafe lua tasi anga I le luafe lua. O le pakete o le se fulu tausanga wa fofola mai le Auckland Council, o lo sa wai le si o rates I le 5% mai le tausanga nei anga I le tausanga asau. Ma a mai a lea, o na whaawawai lea o le tolu tesi ma le 5% si itanga I tausanga muli mai. Sauno le pule nuu ia Phil Koff e tusama reporti a leitio ni usila, I se vai mamao e ono o atu I le tasi piliona tupe ngau I le tausanga I lua fe lua sfulfa. Ma a fai ai le tau nuu le fuafuanga le neo le CEO rates, o le a fia I le tusama le iwa se lau miliona o polo keti tolo po, e tusama whaamtalanga me le council. O le tals fulu lua I le awaulo le asonga fua asau luas fulma le lua Februari, a nga I le tals fulu lua le awaulo le aso luas fulma le lua o mati. O le otu mai eile awa noe whaale fina ngā loai tangata o Aukilani, pe I oe I ai I le neisi tanga, pe le ai. E ui o lea ua suia alert levels mo ni usila atoa, e le o suia ai le tau fia le tu mau le mau o mea ai mawainu I whainga malanga ale ea ni usila. O le aso sao le vai aso nei le ana amata tau fia ai le kamupani wa alele, le tu whaino mea ai mawainu I lunga o ana whainga malanga I tutono le atunu. I le mai a whailo mai o community cases e au fia I masetasi whainga luenga I le LSG Sky Shifts lea esa wai mea ai o ana wa alele. Ele o mauti no ele taiminei se aso e toi maa waile nei au nanga mo pase se whiwa ai I tonu lava o New Zealand. Ai mo whainga malanga whaavau maa lo, o leo le ato e amata maua mea ai mawai inu I le aso to o na inei. E se mai I mea ai, o lo whaatu mau ina pele wha malo sia o le whai o lau mask I lunga o whainga malanga wa alele ale ea New Zealand. Tala mulimulo le tai au, e le o whaatanga mai le atu koki le whainga malanga mai New Zealand na fuafua mo le so. O le ua lua whainga malanga le vai aso le nei ua whaasa mai le atu kuki, o na ole popolenga I community cases wa mawe au kilani. O le aso na nafi na whono ele kāpeneta o le atu kuki ma whaamaunia mai ai el palemia ia Mark Brown, e le o mawhana lavala na whainga malo ma le atu kuki, e talia whainga malanga mai ni usila I le taimi nei, o na ele o mauti no lava,
po fea lena maua mai ai le ulua i community case le vairusi, mai e ono iai le avanoa e toe alia e ane ai nisi community cases fa o popo. O le ulua i whainga malanga na le tau nui le aso lulu e tusa ma le whai unga na sau mai le atukuki, ma o le ana tolo po mai se iau o le atai au. Peita e le o mauti no le lei le ono tau nuu, ono o lea whaato ato e fono Brown malana ka pene ta atai au. Mo se isi whai unga e tusa ma le toe talia o whainga malanga pa sese mai New Zealand. Ai mai le so upol kamupani wa alele ale e New Zealand, o le whainga malanga i le so, o le awha atau nui na pea, ai o le ale eise pa sese, ai na o le cargo. Tala nala Radio Samoa mo le nei tai au, manuia le nei aso.